Lakhipur Online Puthok Jun ki tang Taranipan Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Marui Pao Manipuri missing amasung Dimasana Chingba minority school sing amalgamation tobagi enrollment criteria hantahanaba mai masingi mantri da hijakre. Udarbonda nauna saba Sri Sri Jagannath Mandir Sangakre MLA Rajdip Kolana Ariba Mandap nauna sana bagi thajaba piramkre. Thiba phangdana leirakhibi kasargi nupi macha ama hotel amadagi phangkre. Hotel mapu miyam changduna phu chairaba matung police ta sinakre. Manipuri feature film Torai 2 Nang Nabuk Pategi Yaipa Thongni Thorom Pangthokre. Thoksom Juboti Devi Memorial Mixed Nupikhut Kang Tournament ki final da Yawol A amadi MNCB sanaragani amasung Jiribam da chathariba football tournament ta hayeng UPSC A ga CKC A ga final da thengnaragani. Haujik mapung oipa pau tabirase. Assam Lenga ki school amalgamation policy ki makhada Mairoi masing kuntra dagi taba school sing punsin bagi thaurang adugi matangda Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na Assam ki mahima singi mantri Dr. Ranos Beguda memorandum ama thajin kre. Haukiba Jungi Tangtara Mangada District Committee asigi President L. Robindra Singhanam Khudiak Piduna Thakiba Cherola Director of Elementary Education Assam na handakta Jungi Tangtara da thokiba circular gi matangda palladuna Mahiroi kuntra dagi taba school sing manak nakpa base school sing da punsin gadabani haiba yathang adugi matangda haija cherola sida hai administrative ki thorang asigi pandam asi phajarabasu masina Assam da leriba Manipuri missing Dimasa amasung atopa linguistic amasung tribal minority kanglup singi tungi mahima singi pibamda achouba chaitheng ama piragani haike kanglup sing asi tongan ba khungang singi mafam sing aduda masing yamjataba maramna makhoigi school singda mahiroi gi masing yamdaba si mahusani haire asita sunatana school thapana maram oiraga maroina nupi macha singi chathok sesin tobada awapa oirakani amasung drop out ki rate hengalakpagi wapamsu leitabanatte haina palle Bharat Sanvidhan ki article 4yankhai A na linguistic minority kanglup ki angang singda mamalonda primary gi mahima sing phangan bagi adhikar piri adubo handaki policy asina masida akaiba piri maramatuna policy asi amukhana yengsinbinaba masung minority kanglup singi damak special concession ama pibinaba parisatna mantri da piltauki minority singi damak amalgamation gi minimum enrollment threshold asi mahiroi tara manga da hantanaba parisatna haijakre masigi ahongba sina angang singi tungi pibam se madamateng oiragani amasung Assam gi mahima singi saktamda pibam chet ngakani haina cherola duda makhatana phongdokre. Udarbon gi manung chenba airport road ta leiba Bondor mamang lekaida nauna saba loraba Sri Sri Jagannath Hari Mandir ngarang Seram Lakhikantana libon kaktuna sangakre sangabagi thoromaduda Udarbon gi ZPC Rohit Singh asu saruk jakhi Pawasigi matungina laisang asi nauna sana na ba ahanba oina Seram Lakhikantana sel puthoktuna kanna honajakhi adubu matungda mapamadugi kunjasing nasu selgi mateng kya bibirakhi loinana Udarbon gi hanagi MLA Mihir Kanti Somnasu selgi tengmang bibirakhi haire laisang asi sana na bahona bada achoba thodang lobikiba miyoi singi manungda Jagannath Mandir Committee Bondor mamang lekai gi thobural singi manungda Purohit ki maigedagi President Hidang Mayung Jagadananda Sharma Secretary Arambam Kamini Konsam Dhirendra Namairakpam Gunindro amasung Seram Syambabuna Chingbagi ming panbayai Haujik leiriba committee asigi thobulel singi manungda Jagadananda Sharmana khwaidagi ahal oire haire ngarang sangabagi thoromasida Udarbon gi MLA Rajdip Kola amasung mahaki kangbu singna saruk yaduna miyamga punna luklen phangminaki Thoramasida mandop amadi laisang asi hena phajahna bagi matangda khanani nakhi MLA Rajdip Kolana thawai haksang yauna haujik leiriba ariba mandop asi nauna sananaba mahaki maigi dagisu angamba mating pangani hainasu achetpa thajaba piramki haina pawasina makhatarakli
हौखिबा मार्च थादगी थीबा फंगदना लेरखिबनी हाइबा कासार जिलादगी दुर्गानगर जीपी की मनुंग चनबा दुत पातिलदगी चाही 13 सुरबी नुपी मचा अमा महाकी इमुंग मनुंग अमदी मफम अदुगी मियामना लाठीग्रामदा लैबा पारिजात होटल एंड रेस्टोरेंट की का अमदा हौखिबा लेबाक पोकपा नुमिता लेरंबा थेंगनख्रे हाइरे पाउगी मतुंगिना महाकी इमुंग मनुंग अमसुंग मफम अदुगी मियामना होटल अदुगी मपु डॉक्टर जयंत प्रसाद दासना नुपी मचा अदुबु नमदुना फारगा होटल अदुदा नत्तबा थबक तहोनखिबनी हाइना मराल सिरे खोइसाउनरबा मियामना होटल अदुगी सरुक खरा अकाय तोय थोकनकी अमदी मियाम चंगदुना होटल मपु अदुबु फु चेरेबा मतुंग पुलिस ता सिनकी हाइरे खुदकता कासार जिला के एडिशनल एसपी रेजत कुमार पालना लुचिंगबा पुलिस कांगबो मा थौदोक थोकफमदा लाक्तुना फिबम अदु लाक्सिनखि अमदी डॉक्टर जयंत प्रसाद दास बु फादुना पोखि थौदोक अदुगी मतंगदा पुलिस ना थिजिनबा हौख्रे अमदी मफम अदुगी मियामना दाबी तौरिबदी मतम कयागी ममांगदगी होटल अदुदा आइन कायबा थबक कया चथदुना लाक्ली एडमिनिस्ट्रेशन ना होटल असि कयारक हना सिल तौख्रबसु मतुंगदा अमुक हना हांगदोखिबनी हाइरे थौदोक असिगी मतंगदा अकनबा आइन गी थबक लोखत्तुना मतिक चाबा चैराक पिनबा मियामना दाबी तौरि इबुदो थांजिंग फिल्म प्रोडक्शन की बैनर मखादा देविता उरिक अहिबमना प्रोड्यूसर ओदना पुथोकदबा मदि खोइराकपम बिशामित्रना डायरेक्टर ओइना लमजिंगदबा मणिपुरी फीचर फिल्म तोरै 2 की याइफा थौनी थौरम ngarang मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन इरोय सेंबगी मायokna बदलैबा HIHH रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट की ऑडिटोरियम दा पांथोखरे थौरम अदुदा ममिंग लेरबा एक्टर अमदी डायरेक्टर लोइतोंगबम दोरेंद्रना अथोइबा मिथुंगलेन भारत सरकार की महिमा सिंह लोइसंगी मखादा लैबा तिनसुकिया रीजन की केंद्रीय विद्यालय संगठन की डेप्यूटी कमिश्नर तावरेम प्रीतमना थौरम मपु अमदी ममिंग लेरबी एक्टर RK हेमावतीना कनबा मिथुंग ओइना सरुक याखि याइफा थौनी थौरम अदुदा फिल्म असिगी डायरेक्टर खोइराकपम बिशामित्रना फोंदोखिबदा कुमजा लिसिंग अनिगा तरुकता तोरै लेबाक मियामदा माइपाकना सिनख्रबा मतुंग चाही कुनगी मतुंगदा तोरै 2 नंग नबुक फत्ते हारिबा फिल्म असि पुथोकनबा थौरांगजबने फिल्म असिगी चादा हुमफुदी आसाम की तिनसुकियादा कैंप तौरगा नमजगने लेमहोरिबा चादा निपुना मणिपुरदा नमगनी हाइखे मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री दा थोइदोकना अचौबा थौदांग लौरिबा सकनारबा आर्टिस्ट सिंह देविता बिनाता काइकू बोनी न चिंगबा एक्टर क्याना मरोइबा सक्तम लांगने देविता उरिक अहिबमना प्रोड्यूसर ओदना पुथोकदोरिबा तोरै 2 असिना नुपी प्रोड्यूसर की मसिंग लिखना लैरिबा लमदम असिदा महाकना इसंग थौना फिल्म पुथोकपगी थौदांग लौबिरकपा असिदा थागतपा फोंदोखि कोरेवानसी कोयमियाम सिबिगिबा सुपरहिट कोयगिबा फिल्म अदर को मतमदुदा वर्जन 2 तोसुमी एंड खनरगा तौलना प्लान तौजरे स्क्रिप्ट पावा यामरा फिल्मनाउना आगे यामकी फिल्मरगा मतमदु काइथो सेमी साबिदना तौरे somehow due to some reasons कोयगिदा अदगी आंसिंग younger generation की सासिंग यामनसु कोइसी तुसु तौना बायना कोनबगी पाउसु ताजे अदु so silent complete silence लेकिन बमाने कुछ विधना नहीं साइडेवा तोरी की लीडिंग रोल में भी देविता पूरी कहीं बन माँ मुझे कहीं बंदा वो है समायरवा या कहीं बन शाम की फैमिली का लाइव क्लासों या बदली ममो इवे मनी ना वो चाहे वो सीजरवा तोरी कहीं बन रिनोन म्यूजिक डायरेक्टर की कोई नहीं हुए नहीं और तो भी नहीं देविता ना तो का करो है कि नहीं कहीं भी कोई लेदा तोरी तो बसे है तोरी तो सिला कहीं ताले लगते हैं भाई डिसीजन लो लोगा खैर पमा डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम न सिंधुना जिरीबाम की बाबू परादा लेबा लमलेन कम्युनिटी हॉल कांगसंगदा कांखुत तरानिथोइना सरुक जादुना सानारिबा थोकसोम जुबोती देवी मेमोरियल मिक्स नुपी खुद कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुंतरु की ngarang सानाकिबा अनिसुबा सेमीफाइनल मैचदा MNCM ना यावल क्लब बीबो पांजल तराहुमदोइ निपान माइथिबा पीदुना MNCM निंगथेंबम फाइनल द खोंगथांजिनख्रे मैच असिदा O बिसंबर सिंह अंपायर अदुगा H इनाउतोम्बिना स्कोरर की थौदांग लौबिखि लागलिबा जुनगी कुनमाथोइ नुंथिलगी पुंग अमा ताबा मतमदा यावल A गा MNCB गा फाइनल सानारगनी
All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team tara mangana saruk yaduna sanariba Ani Suba Sotis Chandra Rai Mini Boys Under 13 Futsal Football Tournament lising aniga kunmanga gi ngarang sanakiba ahanba semi-final knockout match da UPCA na Ichel Club A bu goal ahum amada thoiduna UPCA final da khong thangjin khre Ani Suba match da CKCA na Yawol Club bu goal taruk suino da maithi bapiduna CKCA su final da khong thangjin khi match sing adu G Theophil Saizan Laskar amasung Imaging Panmaina conduct bikhe hayeng jun gi tang tara mapan irai numita UPCA ga CKCA ga final da sanaragani Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruiba pau amukhanna Manipuri missing amasung Dimasana chingba minority school sing amalgamation tobagi enrollment criteria hantahanaba mai masingi mantri da haijakre Udarbonda nauna saba Sri Sri Jagannath Mandir sangakre MLA Rajdip Kolana ariba mandap nauna sanabagi thajaba piramkre Thiba phangdana leirakhibi kasargi nupi macha ama hotel amadagi phangkre hotel mapu miyam changduna pu cheiraba matung police ta sinakre Manipuri feature film Torai 2 Nang Nabuk Pategi Yaipa Thongni Thorom Pangthokre Thoksom Jubati Devi Memorial Mixed Nupikhut Kang Tournament ki final da Yawol A amadi MNCB sanaragani amasung Jiribam da chathariba football tournament ta hayeng UPCA ga CKCA ga final da thengnaragani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare